Kitabu cha Amosi mriangoni wa 5. Mmaleni Bwana nanimndaishi henu nyumba ya Israeli sirikizani unawira maombolezo ni malau kuimba zuru zenu. Bikira wa Israeli adzagwa na kanda ukakaheri adzagwa keze nsi ya kwake na kana wa kumusa. Vivi ndo ambacho Bwana Mlungu mzundo mbola na shikara 1000 undasalirwa ni shikariga na mwenga ndo mbola na shikariga na mwenga wo undasalirwa ni shikari 10 kaza nyumba ya Israeli. Hivi ndo ambacho Bwana kwa nyumba ya Israeli ni malani mimi na nimdaishi. Msimale Beteli na msende Giligali kiza msivuke kwenda Berisheba kwani kunena wa ujeri wenye Giligali undalo mateka na Beteli undangamizwa. Maleni Bwana na numdaishi sizakashira heremo hoka za nyumba ya Josefu na wokocha tikitiki maana kana mtu ndiye dimo kuzuzinya ko Beteli nini mgaluza wahachi kale usungu na kuiso hachotsi yatengeza ekirima kifunga chore enda galuza ekiza kikakala majacha na akahenda msana ukakala usiku akiza enda agai haya mazi ga baharini na kugangwaga zuluza inti zinare ni Bwana yanonga yenye nguvu gafula helelumete na kunonga ngome zao au ni kumumena yuyo hakanya yatuma muviriani na kwa tukiriro ali maneno ujeri baiko kukala mzakele sirakia na kwa lazimishima mpevi baba jangano yao izo ngwa jenga nyumba za mega kusonga kamuda zilala bule izo ngwala ya mizabibu midzo ndiveye kamuda inoa bule kwani mimini na manya vireo magusage nugarisho manji na vireo dambize nuzirizo bomu na unirenyi hachi na kuhalaka iti na kuhalaja haki hachi yao mumviriani kwa vizho wakati zaungu mtu mlachi ni kunyamala maana ni wakati moi baimala ni madzo msimale ni mai na ni mndaishi ndio Bwana Mlungu wa majeshi andakalahangunga nane heremo ambajo mina ni mai na muhende madzo hakikishani ukala hachi na tuiwa keza makoti genu kai Bwana Mlungu wa majeshi andaonera mbazi o mareo salakeza lokolo la Josefu kwa utu huo ye Bwana Mlungu wa majeshi anaamba kundakala na kiriroka ezangirabo mzosi manda piga huwi kaiza kilangira manda inha kurima mwenga na ariri akurifa maze marire kiza kudakala na kiriroka za minda yose misabibu mana mimi ndakira kai zenu mimi Bwana nizanena shauri yenu nini mtamanie siku ya Bwana kwani ni matamani siku ya Bwana siku yenda kala siku ya kiza si ya mlangaza bule nere mtu achimbiraye simba akatunga na dubu hedi mtazi yangira nyumbani mwake akaremeza mkono ukutani akalumwa ni nyoka. Vile siku ya Bwana kaenda kala ni siku ya kiza na si ya mlangaza. Kaenda kala ni kiza cha gunguna bila mlangaza wosi. Mimi sina haja na sikukuu zenu. Ninazivudhia. Mimi sifahizwa ni mikutano yenu ya kidini. Hizo mnamba za sadaka zenu za kocha za unga sindazikubali na sadaka zenu za dheri na za nyama mazio naona hata kuzilola sindazilola bule. Richane kuniimbira maana senzi kusikira muriro vinanda jenu ela richani hachi mwagiki heremazi na ituze heremazi ga muhombomu vitu vivi nahenza viendelele kuenda heremazi ga muhosi wa uma vize mwani bazira sadaka za kocha na sadaka nyingine kwa muda miaka 4 kukonyika heni natoa nyumba ya Israeli mzahala mtawaliwe nisikuti na kiuni nyenyezi ya Mlungu wenu ambajo ni vizuka mrisho vitengezera enye kwa utu huo Bwana aliye zinare ni Mlungu wa majeshi anaamba damhurika kutukure kutalala Damesiki